Nuwagaba Deus Shrugs chairman w'omwoga ogu nagira ngo hanyuma yo kutunga sente z'emyoga ngo bamemba bakahangusya za business zabo. Nuwagaba nagira ngo gavumenti kurabira mu kitongole kya microfinance support center bakabaha sente z'urukwingana miliyoni 30 kandi ngo group bakaba nabajaha miliyoni 6 zonka. Hanyuma yo kutunga sentezi twazigurize associations akoba itwe turakorengana associations eziragaruka inyuma zikakorengana n'abantu buntu mwene associations zikutwarize kuzishujuma twaziharoneje n'abagambira twagarukire kuza kurambura kureba uko mbintu biri twashanga bamwe business zabo bazitungwire bazonjire mamani za hanguha okuruga okuzabere ziri enyuma. Ahanyuma nuwagaba tujizere ngo sentezi bakazikozesa kurunje nuko government kubongera miliyoni 20 kandi kikaba hamane mingi agokuguza buri group shilingi miliyoni 10 ubwo barikuze bahera amagoba ga percent ya 8 buri mwaka kandi 20 ezo twazongera mu business kandi hati ari group yera tunjire miliyoni 6 ahunda gambira hati yaratunga miliyoni 10 mwenu ezo sete ziri mu bantu bari gukora kandi bari kugaruza n'uwabe harimo bundi buremezi burabanyisa mu konka mazima sacco turi kugenda mu meisho turakora ubirimo koko ebiragiro biragamba n'amateka agara reberera ebyemyoga mu Uganda yona. Ahanyuma yo kushomesebwa b'ekitongole kya microfinance support center hamwe n'aba district commercial officers bamemba bakahindura imiteekateekere yabo bamanya uko ebikira hamwe no kutunga katari okurwa muri Democratic Republic of Congo. Namwe nk'abantu bitu baci abantu bitu ba butogota hati yababwina katari twayonjera kutunga katari omu hangeri ya Democratic Republic of Congo dituherereye. Amosa Turinda nagira ngo kwega kose cyumuhwerire cango okongeza hantasi aho kuba kaba natasi ya shirinje mitwaro 20 konkobwa hati natasi ya shirinje mitwaro 50 kandi twina musu kugira ntu kama yatu kwasi kuri kwengera kujya mu business zitu zikurakurane baza kushanga twist buri muntu kuturakora hano ya mugeji group yitu ningo association yitu babase kushanga araka sosete ziri kwa gati mitwaro 5 ikari miliyoni n'iko mutezi niyo target yitu ati ejinyo voice itukushara hebyuma. Safar Abdul Mufaransa omwahari ba memba ba Kinkiizi Welders nagira ngo hanyuma yo kutunga sente z'emyoga guzerehe kibanja kandi atendekerwaho no kongera umutindo omukore bya carpentry and joinery. Sente ziguzira mu rudingi basigura mu kibanja kikongera habibanje binyine kandi kihango then umyoga still wa welding hinabana umbaze kutrainingeraho ha workshop yanje hano dushyiraho muri Town Council aho tushanjira bakajimu welders abatugizere ngo bakatandika bari bace konka ko bamaze kutunga sente z'emyoga hata nabamani mbweno tukegita hamwe twakora workshop eji tuyambire munonga na mbweno tukagitandika erinche konka kutwabunye sente z'emyoga urareba tukajongera mu amani abakozi bakanya twashubura materials ziriho hariyo likuzireba mu kurashi yitu eriya mbweno n'abakozi bakeyongera so mu bufunze kuri kuganyirwa munonga mu sente z'emyoga. Abantu bajara ngo bwahatana bagore byoma korgo muri Kampala ngo kandi kibahwerire cango okutunga amagoba minji tukaba turaguraga ebyoma hanuya turasanga turagura mu hardware za hanuya kiyi aza baratuserera kimwe ecyatuyambire munonga ezo sente tukazikolesa twatandika kushuburaga Kampala twereteraga materials hanuya cyatuyamba hakusalira ba customer akabeyi nabo bakabasika kusanga bayeyongera echo ni kimwe turacyesiimisiza munonga kandi nitwe twenka mu mberero yitu tubasize kuongera ntunguka yitu ati tutaka bwinyezo sente tukaba tuli mu kupangisa tubasize kugura nkama poroti hati tuyache kutandika kwenda kutandika kuombeka. Abakajimu bashabire government okubongera sente bakabasa kugura machine mpango gasha kwa Hweza Wilfred.